Katibian. Iya pak. Bilan na Firman dan na ngatraki undangan. Cak nama hari nelpon kau na. Iya bilang Firman lakar nelpon kau. Bila jeru acaranya. Laku na ya. Takku na demma na. Sati aja rakol belu. Oh, setia ya. Mata norok bini na na. Mak mulai katibian. Apa yang tak entar aku undangan? Apa kuna namun tak entar ben bini ki ya pak? Todus kasakanjaan. Tinara tedung ko dia. Bayi mata nor buat nabi nina. Apa yang tak boleh buat nak bini na? Mata abelo oranom. Silang kok mare abelo. Keng orang ngata anda. Anguan ngacur tempong norok keundangan jana. Tinara leso sia caca lah. So kana bini jadok remah. Tak mikir na orang serebuk kok. Bini tak ejek project. Ambur kan cak mulai kata pun. Abi ini tindak baik. Tak kurang ambil betina. Merebus kus. Jang. Bini na aja nelpon. Angkat lo. Udah perlu apa? Tinara pak. Angkat buat nala cu. Halo kak, marah mulai gelap. Aku saya suruh yang kak telepon kok. Apa ping? Kakak na tedung ria mulai kelak. Jaga ilah menengkok. Tak ngiding kian. Berapa yo? Bah, imbian pak. Kakak tak boleh mana ki? Tak tahu jo. Beni, kau udah takut apa-apa kira pak. Kalau nak gelap maka tersusun kakak kau lah. Tina, jaga na amarena. Suara mulai menengkok. Ia kelak kakak na denna. Lakar dusun di tengah. Tak entar undangan jo. Oh, inki, tinggal pada ngakioni kakak cek lemah paleman aku apa? Ya tina mereka benda menengkok ping. Inki pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo kak, benar tak mulia ki apa? Tak tahu jo. Mau temu deki. Berapa geng? Kita ada. Apa tanya bolanya Tina? Boleh deki ya? Iya Tina. Mau temu pasan.
Bana tak mulia dek temur jong. Kan lah telu hari berdina. Elah mulai gelu. Engkau tak nyaman jok. Deki engkau pasti karo moruan menuring temur. Biasangku tak ibu ki mulai. Iku awas. Sarajo apa-apa salah nabi ni na cong. Mun beni urusan na benuring laki lain. Bak na tak sakutu na nga riyan. Ben pole bak na ko tutare masa kapian na kakurangan nabi ni na. Cek hundak ka manisa. Paik na ko tutare makia. Pola na semele bening kok. Tapi bak na tibi. Tak tahu je pak, engkau bingung pikiran Setia. Engkau bener yang nonton bak na berdiri nak cong. Apa jadi nak mengguna bak na? Tapi bak na lah Setia landik bini. Kewajiban na bak na. Apa rengi bini na? Njok benih nang ben engkau. Bini na mik terodom maa. Setir ring bini lah cong. Berdering laki kapi. Tiba tepak marah tetiring laki. Cek guna torok caca nang orang. Kadang ruang orang gun pentera caca. Si paling penting Setia. Tingkah na bak na bini na patepak. Bila lah tepak. Tapi bini na kia tingkai budin na bak na. Jadi ala cak na bak na kapi. Ya engkau korang sepak beremah pak. Engkau lah noroti ke bini. Keng bini engkau segois ngalak garap ketibik melolo. Tak mikir apa saya karping kok. Cek saya mikir. Tak mungkin kok mulai dan jaga tibian terus. Ben boleh sebelum nakabin ben bini. Bini rea cincin ora adenja. Tapi apa nyatana sampai Setia tak tepati je. Ocak nare tak nyaman kata tangkeh ben sama cemah. Padahal kan norok laki tak norok orang lain. Iya tak tahun marah jari ya cong. Engkau tak bengal motos. Jadi apa dibuat nak kapi. Ya tina. Marah Setia bak na mulai kundu ka temor. Jegeh nyaman angkau orang temor. Acap oleh bini nami pola budiare. Bisa norok denak. Apa nak kau nak temor? Nak riya nak karon dalik bini. Sia. Cek lah jua seroma lolo ralan. Tak sokore sambil. Nyari bini ya, tak sagumpang nyari kalam piye pasar aja. Polana kan tak kena yang kuya sebulan 2 bulan. Yang kuya sama murah. Kata yang pemarah tamam, kan para joma andi bini. Tak kening kapar lo. Apun to kalau kau naring tahun lekat. Iya lu. Sama lah Engkau tak pernah dengar bini na tamam dari penjalan pertama. Apa kau ngokep? Kan kedeng gue dia lah. Buk nama saya nemu gue. Siap. Bukan iya. Menurut gua nah, baru soal hubungan na tamam pen bini na. Kan biasa na wana bentar soal beri masukan. Iya simple lah. Cek jawab percaya ka ojak semanis. Saya ojak aki mending bini. Kan lah boleh teguna pangeran. Sangkuna ring bini ria rajo di budayana. Mas kela acenci apa boy. Belum tentu itu pasti. Muntah palang, ya karena kita ada bukti. Jadi ya saya kocak calu, caca dulu. Berarti, mun gue bini acinci Setia sampai mati. Tak ngasih berat aja lu. Iya, polana. Mun laki na Setia mati. Tak rung-burungan saya laki ya boleh. Cuman Setia 2 par, saya tak inggarana. Pejabat woi, si acenci masa sejahtera rakyat. Tapi nyatana, rakyat pakun malarat. Iya, aku mikir-mikir, gue bener lagi ya ojak na. Sini ya rokok Ebi. Ya, mendelena minta.
Kau saya buru mulai benar kak. Iya lek. Yang kana. Iya kasih barantalah. Ya Allah, sampai bila malaria terus berabaan? Ya kak Govina. Iya lek. Benar apa kak? Apa yang laku ni lah? Mak bosnya kabur ke timur. Tak nyaman apa sunahkan kau. Yang nginumi sape kak? Coba na tak nginumi sape lekak re. Puni tak nolongan nang kok lek. Keng lalakon nang kok tak parat wiki ya jo. Oh masuk kok si nolongan na. Katina cek bekere kak. Toro aki. Kan sepenting kok babak na tak pernah obe. Yang kok tak nyaman tibi ja lek. Engkau ang neng nengak berok itu pengari ya kenare. Apa jengkok di Roma benitan di Roma. Katina raka. Cek kok saya pikir kak kapi. Engkau ada berok lu ya? Para cek dek beruk setia. Kan buat na berdina ki buru telo are. Engkau dekik nih gua karnaval pangara. Masa engkau ke TV-an? Ya kan beda kakak, benar bareng kakak lacu. Engkau tak pati lebur jaga karnaval, sambil na apa rasa tengku, cek karnaval lah tak ada obana. Buat na iya lah karmunya cek engkau tak ada malolo. Lain karapa TV guru. Engkau ria, bini na apa kan jangan tempo na tedu. Ya Allah, engkau mau tak ngangkebek naria bini, tak mungkin engkau setahun lebih bodi dina lek. Marah lah, cek lah gua kebai masalah malolo. Engkau ria, usaha sabar ngadepi kau dia ni dina lek. Meski engkau asli na tak pernah jak bodi dina. Mayu, buatna cek pas egois ngak ria kangkau. Engkau ki kurang apa ka buatna? Buatna tak norok kabar, engkau nang tak jajan apa-apa je. Sebelum nak kabin, buatna kan acenci kangkau cek norok ka rumah nangkau. Tapi asli na apa? Ada kan? Apa buatna kalau pai ka cincin saya toles di lembar kertas ruang? Bisa nje buat na tak usah ungkit-ungkit masalah cincin terus kangkau kak. Terus apa sih kutu yung kit sa Nigeria? Hah? Kan buat na tibi sinoles meni orang? Paling buat na kalau pai ka jira kapila ya. Engkau benilok pak kak. Tapi engkau tak bisa narok ke rumah na buat na engkau kan ngacari dia. Masa engkau ketu ambu? Kan eman.
Sambil nih serka kanak-kanak sekolahan, guru na pas-pasan tak boleh. Marah ngerti kakak badan engkau setia. Cek pas egois ngak ria kak. Apa? Engkau egois? Engkau pernah maksa benagang kuinoro engkau tempo nangkau dek bero? Enjak kan? Abit tu sampai setia lah setahun lebih. Engkau pakun sabar naremah kakak badan na buat nasi super sibuk jeria. Berempara gaji na buat na ngacer. Kose eman parana kailangan jeria kapi. Engkau ngacer lah kata raja gaji na jaga. Tapi engkau tak butuh jiri kakapi. Engkau bisa beri pengetahuan kamu red koi, tidak lebih dari cukup engkau lah. Kebayapaan di ilmu, makin ngatus pelajaran seraja kaku ya ceraki. Karena banyaklah fakta na setia. Engkau tak teroja, deki icap detik guru sekun mentingaki bajaran ketika kewajiban. Iya engkau paham lek. Tapi nah cek sampai lupa kewajiban na titi bini lek. Bek naria, lebih penting ke status sesuatu guru, tempeng kepentingan na lagena. Guru lakar pacet andik kewajiban lek. Tapi nah, andik kewajiban selebih raja kalakena. Engkau bes ngebesaki bek naria, lebih embe kamoret te tempeng kalakena. Tapi lika jena mone pikir roh. Mon pakun buat nangaria, engkau mulia.